Yo, samula test le. Ta thring ngara chu episode ngaut la khar chan na mirror formula chan. So mirror formula na la thambu mirror khoran na ga chu la ni erwa. That is concave and convex. This is the concave ka ji diagram de indis thirwa. The many line ji the line the principal axis le re. Then concave the circle chi part into samba khoran gi kima de la center of curvature yana circle ki chha la khala ore radius le ra radius of curvature. Then comes the light ray yo na ko khawan du na focus chiki unit to is la focus the ming la na focus ran thirte to the mirror khona gi ki te kona la nganju khala ola na pole diga ji minted wa and m and n khari just points re top point lower point okay the concave mirror nahi bachas the convex mirror na la chi can re just opposite side to right side la to khana circle phajo side che to ochine. Then ngara ju din part ju jang se jela khasa ngara ju khar jang la na new Cartesian rule den jang ro new Cartesian sign convention let khar la or na right side the gang the positive che left side the lower side the khar na negative ta ngara ju ti ta ro ta da di khichum bu sha de jela ngara ju bijli ro dila khar la na radius la ro radius the khari gi figures na f chung ni do that is focal point khurani gi per distance la focal point la re rani gi per distance la focal point. So focal point ni tomba in the radius of curvature chik chik dua kesi r ki value che lar tarwa kesi r ki value che lar ngana formula di peju china r ki value lamsar raru f equals 2 images. So 2 into 2 hajure r equals 2 into 2 that is 4 ko is double chadu to ate r di ngana kan diagram ta hoina te 2 ina te 2 r consists na 4 yana si chiku chikyan kesi end state ta ngana r is equals to 2f r is equals to 4 lar khache r is equals to 2f r by 2 equals f that is 4 by 2 equals f equals 2 1 so 2 2 2 so 4 that is f equals 2 raser okay ta tigana shi ngara ju question solve she in the lead one question solve maching nyen ni chi shi kya wa na c la na khar la so tangingela center of curvature tigana shi call ming sham bakha radius of curvature f is the focus f chungani the focal length and p the pole okay tigana ju lelo the mirror formula na la ngara ju formula khona peju chila na formula de de ju 1 upon f equals 1 upon v plus 1 upon u the v khare u khare f chung khare changsar f the khare la na focal length v the khare la distance of image shego ji na koi object do na shadi image hai yi ro and u equals distance of object okay u the object re will image re da ti thembasha ti khari re na distance chupula da height la marta height la ji formula lower height of object na jo magnification le ro chala ji che du tu chung du le ro that is height of image upon height of object tila thita symbol khari re na height in the theory okay ti nyam the formula khari re na equals minus v upon u. This is your formula. Kudwa te ti part ng jo formula. Okay. So deren 상만냠 도 배주추 말하죠. 계시 deren 이게 때문에 있나? deren 이게 때문에 있는 deren 이쪽 배치는 뒤에 계시 건조 숨때와 있나? 계시 object까지 때 위 라랭 아주 뒤체사리 거지 image까지 하이트를 있나? 된 숨가 배주신 세. 근데 제일나 티 just 야 땅그래 in kachirna h dash equals minus v into h upon u. That's it. The value lu answer. Manzu answer adu. Tangana question ji solve sin ta wa. Laso the question this is wa. Question na ngana 10.1 gach example ta page number 170 layer. So tiga solution the changma phal yor tine kila ki teshi kya. So question number 1 tinal khalle itla a convex mirror ji tu so the convex re tu da used for rear view on an automobile bakwa show gap ta chi tu physicians has a radius of curvature 3 meter radius of curvature te dwa on the radius of curvature te dwa ti kharishna na 3 meters rishas that is center the achieve ta lo if a bus is located at 5 meter gap la yo na 5 meter ki distance la from this mirror find the position nature and the size of image ka nature ta din share to ta ngaran ju din la mirror khande la na convex series okay convex mirror convex teshas de thi to diagram object de la tu ni khorangi
center radius of curvature lana 3 meter. So radius is 3 meter and object distance lana 5 meter relaswa. And left side left side in the minus right side in the plus roa. Kangla in the plus y in the minus in body timbasha. So kaki tim in the plus the law in a tin shell. So object the minus 5 meter. Distance of image cell height of image cell the formula 1 upon f equals 1 upon v plus 1 upon u roa. F can value regular to the cell the tesha. The d can that is r equals 2f r upon 2 equals f. That's it. R kazusha 3 upon 2 latu samba 1.5 meters chaswa. The plus sign lita and value of f rate. So equals to plus 1.5 meter. The answer is value rate. Okay. The what the engine detail. Tangaran to kisi formula value luwa ina asler. Value luwa kapsu correction na 1 upon f equals 1 upon v plus 1 upon u. F value raswa, v value chelaswa, u value rasare. Kachar lana ngaran to single share. Katu su chegina. That this single doa, that means there any plus na the value ni raisler. Tangan v cherwa. So kachar lan di patang 1 upon f. The plus doa, sulena kachar minus cherwa minus 1 upon u equals 1 upon v. The tejul tina da patina de chiku chiganwa. When 1 upon v equals 1 upon f minus 1 upon u. So the value luwa nas 1 upon v equals 1 upon f kazulana 1.5 minus 1 upon minus 5. Minus ka chaire plus chaswa. So there ni ka chinga to khachailana cross multiplication chi ana LCM chi. So 1 upon v equals so into the antya 5.0 1.5 5 0 sa 0 5 5 sa 25 1 0 sa 0 1 5 sa 5 plus chida 7 5 0 0.0 chela ni dwa point ni dwa that means 0 0 chik chatu sumba demand point di chik ni te lead that is 7.5 so upon 7.5 dijela 5 can't do 5 plus sign chaswa de plus redwa plus 1.5 1 upon v khachas 5 plus 1 6.5 upon 7.5 that's it that ngana juta teman divide function divide te ne ngansulo khari chela sungela v chela swa de v chela to 1 upon v chelam do so 1 upon v chela na the value to human divide ta in a v chela is with yatang wa inas 1 mali do tina 7.5 tipa yatang uthure 6.5 mali do. So v equals 7.5 upon 6.5. The derani divide tanda. Divide tanga gila gi thapshi apush lawa na. Point system lo kesi ko thugi na. Khachare 7.5 ta 6.5 ki divide tanga do gangla khari na on nangno lu wala khari na chilo share. Ta tinjo point system na yuti kharchi ulla sumba thina just point chik mouse digit chik madum do. So mouse ni ga digit chik chile do. So once 65 minus 10 point 0 yeah 1 salesa 65 minus 35 chaswa 35 le di takho point jela to 0 ga thopta ro 6 5 30 re so similarly 5 5 25 so 65 5 sa khasu chela na 325 sorry minus that is 25 height. Okay, so the amount digit ni rasa sa point gichela tinga ju teba khan cher. So v equals khajuras langa 1.15 meters. Takho khare plus sign do minus do plus do so khagi mena plus wa so v equals 1.15 plus 1.15 tinga ju ji value rasa. Tang ju height of the image cells. Height of the image cell la dingel law na shi formula kharbi cell na height kachi m equals height of image upon height of object ra equals minus v upon u ti kangza chi formula the law ti kangza ngajo pichu chugota so danda di case na la ngajo height of object is objective do so height of image na la ngajo ti pichu che mare
So the height of image is equals to minus v upon u, that is minus 1.15. Quite value did the lesser so minus nyen yo. So minus object kaji distance the 5 wa cut na, and then divide on the gila jike dite si che so che san te mani koni record chi ro tati na lang ran divide tan sa which la value khadli gi dula na 0.23 li dwa. That means object the and the bus chim shu yo ro ko meter khachu meter at least thuk in the li ro ko ra bus a truck te ina ya tan da tilang ju value image ka value khachu thumut la na plus 0.23. That means ko chunju cha. Okay, object ko ro chimbu di pe chunju cha. So ngara jo tinga la nyam do khari ha gul na plus sign di khare la na gang du yo ta ro minus na ma du ro. So height of the object the image the height of the image the kisi plus in by na ko ya khap tu lang de du la. Okay, so answer value the khare la na height of image is plus 0.23. tang zo question da sam solve chi se re ne question chik la de ro. Nature of the image loves nature of the image la samar image di tan da ngara chu gi parti khandis chade tu kurang khap tu lang de tu chimbu du chunju tu. So ngara chu v di distance of image di the positive into samba, that means shego gi nangnol tu la orwa moda the bus di khare truck di da di ba real object ro in image di nangno shego nangnol chade yu chang khola virtual le re. Okay, ani danging la na she height of image di plus 0.23 to plus la na gang la du samba of image di yang gang khap tu lang de wrestler. That means kurang khare erect lan thir ngana jo erect la du samba khap tu che inverted la na gushul ogyoler di nyam do ngara jo ta bus di khar tu chimbu shu ro bus chimbu shu te ine ya da image kharcha height khaju cha dis la na 0.23 pe chunju ro di. So di la khale la na diminished image di diminished chashas chunju pe chashas lo kisi cher do na enlarged osa ni chung do ya diminished ler la. So an danda di 10.1 ge example ti ngara jo tima muthu ne 10.2 da de jo ge video su chu ro la. So an sam lo cha bu chi